Sanibonani, siyahlangana futhi kuNdebele Secret and Confessions. Ngiyacela ukuthi ni-subscribe, ni-like, ni-share ukwenza ukuthi ngiqeda ukuthumela nje i-secret ekwazi ukuthi ifinyelele kini ngokushesha, and then ni-share ukwenzela ukuthi abanye bakwazi ukuyizwa nabo. Iy'namba enizongithumela kuzo ama-confessions ziku-screen, ngizozibona nje khona lapha ku-screen zikhona. Namhlanje ngine-confession yomunye ubhuti. Uthi mina Aunty Madawu ngingumuntu lo othanda social media kakhulu. Ngiyakuthanda ukuzingenela nje sometimes ngingene kuma-links nje engiwabonayo, ama-group naku-Facebook ngenze kanjalo nje. Ngimuntu nje ozithandela nje ukuba ku-social media isikhathi esiningi, ngathi nje ngithandana nefoni yami. Kwathi ngelinye ilanga Madawu ngathi nje ngiyabona nje kune-link ephostwe kwenye i-group engangikuyo. I-link lena ngithi nje ngiyabona kubhalwe nje Illuminati, bese ithi ngingene ngibone ukuthi kwenzakalani lapha phakathi. Ngangena phakathi egroupini leyo nje, yangivumela i-link leyo ngangena. Ngithe mangingenile Madawu, kwaba khona nje ngingena egroupini yakhona bavele bangamukela, hayi siyakwamukela kwi-Illuminati, baqala ukunginika ama-instructions laphayana. Nje ngithi ngiyazidlalela mina, ngiyaqhubeka nje kuphela ngiyazidlalela nje, ngiyazichazekela nje yinto engichazayo. Bese ngiyaqhubeka nje, bangibuza imibuzo laphana ngiyaphendula. Khona lapho nje kuleyo group leyo nje ngibuza imibuzo ngiyaphendula. Bangibuza ama-email address, bese nje bayangibuza nala ngihlala khona, into ezifana nazona lezo. Kuthi mase kulaphana ngiyaqhubeka bese bayangibuza ukuthi unkosikazi yini, unabantwana yini, unani nje. Bese mina ngiyaqala ngishayela uvalo manje. Mangiqala ngishayela uvalo, ngiyazibuza ukuthi kuyoyenzakalani ngami makuwukuthi ngiyabhalisa. Hayi, bese ngizama ukuthi ngiya-exit group leyana. Ngithe mangizama nje uku-exit group leyana, ngehluleka ukuthi ngiphume kuleya group leyana. Kwavela kwangena i-message ethi yona awukwazi ukuthi uphume kulelo group lelo ngoba usungenile, sesikubuza into ey'ningi, sesihambe nawe, usuphendula imibuzo eminingi, so akusaphumeki, which means welcome, usuwamukelekile kwi-Illuminati, usuzoqala uphiwe ama-instructions ulele. Hayi bo, ngashayela uvalo, angisazi nokuthi ngenze kanjani. Kuthe makulaphayana-ke, hayi ngacisha ifoni yami, ngadelitha kwasa-WhatsApp leyo. Ngakhohlwa ukuthi konje ngibade ngibanikeza i-email yami, benza kanjalo baqala bangithumela ama-messages. Hayi, ngazama ngendlela zonke Madawu ukuthi manje ngizama ukuthi ngidelithe i-WhatsApp, ngishintshe kwanamba, ngishintshe kwa-email. Kodwa akuzange kusize ngalutho lokho ngoba labantu laba manje sebebuya-ke spiritually manje ebusuku ngilele. Madawu angisalali, ebusuku ngiyavuswa, phakathi nobusuku ngiyahanjiswa ezindaweni, ezinye izinto nje siyafika nje, uthi uyafika kuthiwe namhlanje ngizonifundisa ukubulala abantu nge-accident. Madawu, ngelinye ilanga ngithe ngiyavuka ekuseni, ngavuka nginophawu lapha ehlombe lami lika-left. Iphawu lona lelo ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngikuchazele lona Madawu lana kuma-confession. So uphawu lolu, luphawu osolungivusa ebusuku, luyangivusa njalo nje, yilo lungivusayo, ngihambe ngigenqula imoto. Sengingumuntu lona othi mangihlele etekisini kuvele kufike elinye izwi lithi lona nwaya lapha esiphongweni sakho. Mangingake nginwaye kuphela esiphongweni, imoto iyaginqika, imoto kufa abantu, mina ngiphume ngingenziwanga lutho. Ngingumuntu lona nje osephiwa ama-instruction, and mangingawalandelanga ama-instruction lawo ngizwa nginama-cramps la esiswini, ngibe nobuhlungu, ngigule. Kodwa nje mangingenza leyo nto leyo, mhlambe uthola ukuthi ngiyafika ephathini lapho kunabantu khona, kuvele kuthiwe nje kuvele kuthi shaya izandla. Mangingashaya izandla, abantu bavele baqale balwe bonke, abantu balimazane, bagwazane, abanye babulalane, kube kanjalo kanjalo. So Aunty, angazi nokuthi ngenze njani, angazi Madawu ukuthi ngenze njani, angazi noma ngingathola usizo yini, angisazi ukuthi ngiphume kanjani. Ngangithi ngiyadlala, angisazi manje sengize ngine-tattoo lapho, ukuthi ngayifakwa nini leyo tattoo angazi ngoba ngavuka nginayo leyo tattoo leyo. Kusho ukuthi mangingenzi le nto bathi ngiyenze, kuvele le tattoo le ngiqale ngibe nama-cramps esiswini, kuqala kuyi-tattoo la ngivele kuze ngapha esiswini ngibe nama-cramps abuhlungu, ngigule, mhlambe ngize ngiyovukela esibhedlela. Kodwa nje ngiyenza le nto abafuna ukuthi ngiyenze, ngiyayenza leyo nto leyo.
kuvele nje ngiyaphila impilo. Manje into engizwisa ubuhlungu ukuthi ayikho into engiyitholayo mina kuleyo nto leyo. Yikumana ngibulala abantu abaningi sebefile ngezandla zami. Angazi nokuthi ngenzeni, angazi nokuthi ngingasizakala kanjani. Angisalali ebusuku, angisakutholi ukuphumula, unembezi uyangidla. Angazi nokuthi ngenze njani madawu. Ngicela nosizo uma kukhona ongakwazi ukuthi angisize. I-confession yami lena, ngibhuti nje seneminyaka nje phakathi nendawo, ngibhuti nje osaqinaqinile. Ngicela ningisize, angazi nokuthi ngenze kanjani. Ungabatsheli abantu ukuthi ngingubani. Ngicela ukuthi ungifihle ngoba nje ngiyasaba ukuthi izwe lingangazi ukuthi ezinye izigameko ezenzakalayo zenziwa yimi. Hheyi, nangu umfowethu ufuna usizo. Cela nimsize kuma-comment section. Angazi mhlawumbe kungaba khona omunye ozoqhamuka nosizo. Ngiyazi ukuthi nje ngayithi ngiphosele kini, hhayi ngiyazi ukuthi nizokwazi ukuthi nimsize. Ngiyabonga yi-confession ebesenayo namhlanje. Ngiyiphosela kini ukuthi nimsize ubhuti. Cela nje ni-subscribe, ni-like, ni-share. Sikwazi ukuthi siqhubekele phambili nohlelo lwethu. Nithumele ama-confessions wenu kunamba lapha ekuseskrinini. Ngiyabonga mina, bye.